doktorka Dragana Jovanović, specijalista higijene. Ja sam Nebojša Lazarević iz kompanije Mikrokontrol. Mi smo deo tima koji je osmislio i napravio sistem za automatsko praćenje dezinfekcije ruku. Prljave ruke su put prenosa infekcije. Bilo sa zdravstvenog radnika na pacijenta, tako i sa pacijenta na zdravstvenog radnika. Sistem automatskog praćenja higijene, odnosno dezinfekcije ruku, omogućava da se registruju svi događaji koji su u vezi sa poštovanjem procedure higijene ruku, pranja ruku, dezinfekcije ruku. Kada lekari dolaze u smenu, neophodno je da imaju oprane ruke, i to sapunom. Za to vreme se menja svetlost na bedžu. Kada istegne 20 sekundi koje je propisala Svetska zdravstvena organizacija, upalit će se zeleno svetlo i možemo da idemo kod pacijenta. Ovo je DoorGuard uređaj. On služi da detektuje prolazak medicinskog osoblja i istovremeno proverava status njihovog uređaja, odnosno status da li su im ruke dezinfikovane ili ne. Ako nisu oprali ruke i prođu kroz vrata, ovde će dobiti alarmno stanje i time će biti registrovani u sistemu, a i morat će hitno da dezinfikuju ruke. Kada lekar prilazi pacijentu u viziti, ako provede duže vremena pored pacijenta u viziti, tada sistem njega zaključava za tog pacijenta dok sve ne završi. Kada završi, on posle mora ponovo da opere ruke ili da dezinfikuje da bi prišao sledećem pacijentu. U slučaju da sada pod ovim statusom prilazi sledećem pacijentu, drugi krevet će ga upozoriti alarmom da mu je prišao, a da nije dezinfikovao ruke. Znači, u sistemu imamo medicinski tag, imamo dispenzere koji su sa istom mikroprocesorskom tehnologijom, imamo DoorGuardove koji stoje iznad vrata i imamo bed skenere, znači koji se nalaze ispod svakog kreveta. Svaki od ovih navedenih skenera interaguje sa medicinskim tagom, sa njim razmenjuje određene informacije i šalje na server i u bazu podataka. U svetu odavno postoje, u zadnjih 10 godina, postoje slična rešenja, ali mi smo hteli da napravimo srpsko rešenje koje će biti i finansijski prihvatljivo. Ovaj sistem treba prvenstveno da unapredi kvalitet zdravstvene usluge i da poveća bezbednost pacijenta i lekara i takođe samim tim da smanji troškove lečenja. Ja se nadam da ćemo do kraja godine uspeti da napravimo neki serijski proizvod i da ćemo moći onda realno da se pojavimo i na tržištu i da ponudimo u bolnicama to naše rešenje.